Stoikyok en tugul olomi ak kokwek chokerei kora en boroindo nekararan nekakonech Jehova sobit ketuye kora betutab raini kongeten kebeshen wikini konye neamengei kemwochin kongoi Jehova amun kokondoisewech ak koribech so nenatachin en betutab raini en notisiet nenotet kakonech Jehova sobit kora keib nafas keng'alal koboto Jehova betutab raini so en tugul oleimiten koitagat sobit kinam tugul tuyet nomiten kibagenge ko Modesta Chirchir ak kaniset nekaibwok tuyet ko AGC Keongo. Kibendi kemwoe ng'alek chemi Habakkuk 2 ak koite 20. Ako mi Jehova hekalunyin netilil, ngosis emet komugul en tainyin. Ongesa, Jehova kwanda, Jehova werit, Jehova tamirmiriet. Kilosun Jehova ak itorori kaineng'ung. Nyalilchin torornatet ak tekisto Jehova nenyon karonetab raini.
Kongoi Jehova nesobe koigeny amun kaikonech kora Jehova boroini sobit kora Jehova nenyon kebwan kora laitoriat taing'ung en otisiet nebo betutab raini. Kanyon taing'ung Jehova en kaming'inetab kee ak asom kora Jehova nenyon kotililet nobut taing'ung ale Jehova nenyon asiny tilile kora Jehova nesobe koigeny sobit ot chekibwone taing'ung ot betutab raini Jehova nesobe koigeny ikoswech kosomuti kamugulelwekchok. Ara Jehova nenyon yekitesetai akot en tuyet indoisewech kora Jehova nesobe koigeny. Berur akot kastoikwek Jehova nenyon chekosech akot en olimbo gaa chekerech kora Jehova nesobe koigeny ityi akot magutikab mugulelwekwak. Ara yemach ketesetai ingoyaak makeng'ung en tuguk tugul amun kasak ayoni en kainet nebo Jeiso Kristo etindenyon. Amen. Kibendi kemwoe kayanet nebo chekiyokto. Ayani Jehova kwanda, kamuktoindet, yoindetab kipsengwet ak ng'wony, ak Jeiso Kristo werinyi, nekikinege, kiptayandenyon, nekikimana chendo ming'in netilil, ak kisiberge ak Maria, kikinyalili bolotetab Pontio Pilato, kikikartat, kiime, ak kikitub, kiwoldab chekikobek, king'eten betutab somok, komong'en chekibek, kiwo barak kipsengwet, akoteben neutab tai nebo Jehova, kwanda, kamuktoindet, tunyone kokeny, korwokyi chesoptos ak chekikobek. Ayani tamirmir netilil, kaniset netilil, nebo emotinwek tugul, yamdaetab biik chetililen, nyoetab kat, nebo cholwogik, ng'etietab borwek, ak sobondab koigeny. Amen. Nenatachin en boroindo nekibendi taitab Jehova en saet, ko angen ale itinye akinye magutik cheikose tende taitab Jehova, so yekibe boroinitet bo saet kondoisewech Gilbert ko nen asom kebe kora kenyorun tiendo namba 6 en tienwogik chekilosunen Jehova nemwoe kole lumeiwot ab kaniset ko Jeiso Kristo.
Onge sawa. Jehova kwandanyon kakibwan taing'ung en saisiek cheu chu, kitororin ak ilosun, kiwekun kongoi Jehova amun koite biik kobotech kong'eten wikit nikonye akoi nguni kechomege en taing'ung. Jehova kongoi amun ii rwandet nekim, Jehova nyitat rirenetabgei en inye okot en sobonwekyok Jehova. Kitororin ak ilosun Jehova. Kongoi amun ii taunindet ako ii kakesunet kora Kamuktoindenyon. Jehova momiten nekemwechini kobaten inye Jehova. Kongoi Kamuktoindenyon amun ngekurin en kasarta age tugul Jehova ikoswech sautikyok Kamuktoindenyon. Jehova kanyon taing'ung kora kasom anyun nyoetab kat en lelutik choton chekokelel Jehova. Kot keng'algei Jehova kele kitililen Jehova komakinyolchini taing'ung. Kot kemwa kele kitililen Jehova ko kaking'algei en sobonwekyok. Lakini Kamuktoindenyon kasa anyun ale itililech nyoiwekat Kamuktoindenyon. Yai kokeny keeku lagokuk Jehova sikenyolchin taing'ung Jehova. Singomot kesome tuguk chechang chebunu taing'ung Jehova kobit ketilikitun en mugulelwekyok Jehova. Kitororin ak ilosun, kiwekun kongoi Kamuktoindenyon. Jehova nenyon kakiwekun kongoi en tuguk chekoiyoiwech. Kongoi okot amun en chametabgei nebo borwek Jehova nekoikonech. Ako nesire Jehova kokoikonech kalyet en kabwatutikyok Jehova nenyon. Kiwekun kongoi Jehova en kayonik tugul Jehova Kamuktoindenyon chebo kanisa. Kasom anyun itebi koboto icheket en elemi Jehova nenyon. Atororin ak alosun Jehova. Ingen kora Jehova lagokab sugul kobun komoswek cheterterchin, kawekun kongoi Jehova amun koitebi koboto icheket. Kakisom anyun Jehova kora kele itestai kot itebi koboto icheket Jehova kot ketuye kora kechomege en taing'ung. Jehova kanyon anyun taing'ung Kamuktoindenyon. Kasom anyun ale iribe Jehova en kasariton Jehova. Ingen kokeyat komoswek cheterterchin Jehova en kasariton ng'oi. Jehova kasom anyun ale itebi kobote rireneigei Kamuktoindenyon. Konech kalyet Jehova nebo borwekyok. Ako nesire Jehova ikonech mieindo ak ikonech kalyet Jehova nebo kabwatutik. Jehova kasa ale kora itebi koboto biik tugul chemuche kosibi Jehova ng'olyondeng'ung en soet Jehova. Kasom anyun ale ikoi icheket maket nebo ng'olyondeng'ung. Mamiten kit nekinetin Jehova. Ingen Jehova kap radio, ingen ak ui tugul Jehova lemuche kobun ng'olyondeng'ung. Kasom anyun Jehova ale iberur icheket ak iberur chitugul Jehova nemoe kowendi kokose ng'olyondeng'ung Jehova. Kasa choton Kamuktoindenyon kobun kabarak kipsengwet en kainet netilil nebo Jesu Kristo neetindenyon. Amen. Kwandanyon nemi kipsengwet, ingotililit kaineng'ung, ingonyo bounotetng'ung, ingoyaak en ng'wony makeng'ung, kou yekiiyai en kipsengwet, konech raini amitwogikyok chebo ra, ak inyoiwech kalelutikyok, kou yekinyonjini katelelwech, amemutech olemi yomset, ako sorwech en neya, amun eung bounotet, ak kamuktaet, ak torornatet, akoi koigeny. Amen. Kongoi mising en boroindo nekakeib nebo saet neongen ale kakokas Jehova somutik ab mugulelwekyok. So boroindo nekibendi en nguni ko boroindo notoche lagokab Sunday school sobit kolos Jehova en tiendo netindo ak komwa ng'alekab metit. Otokotin lagokab Sunday school. Nikapata ushindi, nilipompokea Yesu nikapata ushindi, nina ushindi, ushindi, nina ushindi, ya ushindi tele. Nilipompokea Yesu nikapata ushindi, nilipompokea Yesu nikapata ushindi, nina ushindi, ushindi. Nilipompokea Yesu
Yesu nikapata amani. Nina amani, amani, nina amani, amani tele. Nilipompokea Yesu nikapata amani. Nilipompokea Yesu nikapata amani. Nina amani, amani, nina amani, amani tele. Nilipompokea Yesu nikapata wokovu. Nilipompokea Yesu nikapata wokovu. Nina wokovu, wokovu, nina wokovu, wokovu tele. Nilipompokea Yesu nikapata wokovu. Nilipompokea Yesu nikapata wokovu. Nina wokovu, wokovu, nina wokovu, wokovu tele. Praise God. Praise God again. My name is Abakal Shiroti. I am to share my verse from the book of Ephesians chapter 6 verse 1 says, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Praise God. Praise God again. My name is Abel Peter Bamurbar from the book of John chapter 15 verse 17. It says, This is my command, love one another. Jeremiah chapter 17 verse 7. It says, Blessed is the man who trusts in God, whose confidence is in Him. Praise God. Praise God again. My name is Faith Tebet. I want to share a memory verse from the book of Isaiah chapter 41 verses 11 to 13. It says, Those who are angry with you will know the shame of defeat. Those who fight against you will die and will disappear from earth. I am the Lord your God. I strengthen you and say, Do not be afraid. I will help you. Psalms chapter 122 verses 1 says, I was glad when they said to me, Let's go to the house of the Lord. Psalms chapter 106 verses 1, it says, Give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Praise God. Praise God again. My name is Abel Kiprotz, and I have a memory verse from the book of Proverbs chapter 3 verse 1 and say, My child, do not forget my teachings and always remember what I tell you to do. Job chapter 33 verse 4 and say, God's Spirit made me and gave me life. Kongoi mising lagokab Sunday School ngobirurok Jehova en boroindo nekawot Jehova. Boroindo nekiben nguni ko boroindo nebo sirutik chetililen ako kotomo kenyoru tiendo 110 en tienwogik chok kikilosunen Jehova ak yeibata kenyoru sirutik chetililen. So kibendi ketieni tugul kibagenge yekichopchinigei sirutik chetililen. Otogotin.
Abaibayamu lapkeyenyi nekikokwe mugulelanyu nyosikolutyi sabonda lapkeyetamwony ko Jeiso. Kanamwachi Jehova kongoi neo kole kako mutunde kong'ete kangetou tuyet akoi yu kakeitu. Namache atestai amwaun kongoi inye neitesetai ikosech anan iepchechit ak inye kora neikerech. Amache atachin eng boroindo nekararan nekakonech Jehova sikobit kimuch kenyoru sirutik chetililen chebo betutab raini. Kainenyu ko Faris Chirchir ak asome kebe taitab Jehova kotomo ketou. Ongesaw. Kimi taing'ung Baba nenyo netoror mising Jehova nebo koikeny sikobit kemwa kongoi Jehova amu I kamuktaindet nemami nokergei, I Jehova nekiyai tuguk tugul eng taunet ako tun iwang'u tuguk tugul Jehova. Kongoi ng'olyondeng'ung Jehova neityin bikuk eng saisiechu, kakobirurokis eng tienwogik Jehova nenyo chekakoipchi it. Kokasomin kora Jehova ale sibirur ichek eng ng'olyondeng'ung netilil ak yeibiruri Jehova ichek ibirurech ak ichek. Amu kakindegei eunekuk eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo. Amen. Kitesetai kenyoru kanetisiet ne kikiname kasarta nekakebunu ne ng'olyot nekoketonon eng yun kakebwa ko boisietab tamirmiriet netilil eng emetab biik chesoptos. Kokikebwa kisub kebeberwek chekakebwa ne kebeberta netai kokikimwa kele tinye boisiet tamirmirietab Jehova eng sobetab chito ak ripsetab emet nekikinde chito kosobe. Kebeberta nebo oeng keng'alal kemwa kele tinye boroindo tamirmiriet netilil eng kokoitoetab ng'omnotet. Kokikiker Joseph komi emetab Misri ak itya nyikeker Daniel komi emetab Babylon ak itya nyikekas ng'alek chekamwa Paulo ak chekamwa Job ak chekamwa Jakobo akobo kokoitoetab ng'omnotet neikoitoi tamirmiriet netilil. Kikuye eng yo kakebunu kenai komie kele yemi tamirmiriet netilil koboto chi ak itya kokochi naet ak ng'omnotet komakerkeitu sobenyi ak nebo biik chemoingen Jehova. Betutab rani kebendi kebeberta ne bo somok ne noto komwoe kole tamirmiriet netilil koboru mitetab Jehova eng sobetab chito. Tamirmiriet netilil koboru mitetab Jehova eng sobetab chito.
Yani ale ibwoti ngoliot nekikisoman kingetau nekamwa Jeiso kole kawe ak yait kaa kipsengwet ayakwo kanetindet na angot komawe komanyone. Neboru kole kikamwa komie Jeiso kole angot komawe kipsengwet inendet komasiche nafas tamirmirietab Jehova konyo emoni. Kokangokakwo konyo tamirmiriet tilil ak ityo kotokitun nenyi eng betut nebo Pentecost. Ne akose tainai komie ile bo kamanut mising yo itinye tamirmirietab Jehova eng koring'ung. Angen ale mitei tamirmiriet nebo chi ne notok kokonech kesob, lakini kora mi tamirmirietab Jehova ne inendet komi orinyo eng echek chekiketach ng'oliotab Jehova. Mache anyun kebe kesoman sirutik chetililen eng kitabut nebo tienwogikab kalosunet kurgenyi ko 51 ketoune koitenyi ko 10 agoi 11. Tienwogikab kalosunet kurgenyi ko 51 ketoune koitenyi nebo 10 agoi 11. Ngokwek chotinye kitabusiek chebo Kalenjin ko kartasisiek chik ko 550. 550 eng chebo Kalenjin. Akikaunyoru awendi asomani sikobit koberure ng'oliotab Jehova. Kamwa kole aywa muguleldo netilile Kamuktaindet. Ak yai tamirmirienyu kolelit ak iywokyi eng orit. Ametorta ing ole imi, ameistoeno tamirmirieng'ung netilil. Kamwa Daudi komie kole yai muguleldonyu, yaiwa muguleldo netilil e Kamuktaindet. Ak yai tamirmirienyu kolelit ak iywokyi eng orit. Ametorta ing ole imi, ameistoeno tamirmirieng'ung netilil. Kang'alale tuguk somok Daudi ne inendet ko kilaitoriat nebo aeng nebo emetab Israel. Netai kamwa kole yaiwa muguleldo netilil e Kamuktaindet. Nebo aeng komwa kole ak yai tamirmirienyu kolelit ak iywokyi eng orit. Yai tamirmirienyu kolelit ak iywokyi eng orit. 11 komwa kole ametorta ing ole imi, ameistoeno tamirmirieng'ung netilil. Kang'alale Daudi kebeberwek aeng chebo kamanut mising eng sobetab chito. Kebeberta nebo somok ko muguleldo, lakini kebeberwek chekamwawech ko netai kamwa kole yai tamirmirienyu kolelit. Nekaibor kole bestos tamirmirietab chito ak tamirmirietab Jehova. Kit nekamwochi Jehova kalechi yai kolelit tamirmirienyu amu maimugaksei koisto Jehova tamirmirietab chito eng korinyi. Nenotok nekamache ikuye. Magisto tamirmirieng'ung eng koring'ung. Amu eng betut nekakisto tamirmirieng'ung eng koring'ung ko betut notok kobestos borto ak sobondo. Kuyo kamwa eng kitabutab Amndaindet kurgenyi ko 12 koitit ko 7 kamwa kole wekyingei ng'ung'unyek kou yekinye ak itya kowekyigei sobondo Kamuktaindet nekikonu. So kamwa Daudi kolechi Jehova yai tamirmirionotok kolelit. Kalechi ilelit tamirmirienyu. Lakini ko ng'olio nekakase ta ikuye nenotok ketonone kakamwa kole ameistoeno tamirmirieng'ung netilil. Ameistoeno tamirmirieng'ung netilil. Neiboru kole nyumnyum anan imugaksei koistogei tamirmirietab Jehova eng sobetab chi. Ng'etu tamirmiriet neng'ung eng koring'ung makiisto notok amami ole kimuchi keistoito. Lakini imuchi Jehova koisto tamirmirienyi eng sobetab chito. Nenotok kamwa ng'olio nekitonone raini konemwoe kole iboru tamirmiriet netilil kole mi Jehova orinyo. Ya itinye tamirmiriet netilil koboru kole mi Jehova oring'ung. Ko ya mamite tamirmiriet netilil koboru kole mami Jehova oring'ung. Nakakase ale taaroru sikobit ikuye amu chang biik chesoptos ko tamirmiriet netinye kone nenyi inegei, lakini mamite tamirmirietab Jehova orinywa. Kikatakomwa Jeiso komie kole kindoine ng'okset tamirmiriet netilil. Neboru kole eng betut netun kawek Jeiso inendet ko biik chenyokomuti ko biik chetinye tamirmiriet netilil eng orinywa. Makimuti biik chetinye tamirmiriekwak, lakini kimuti biik chetinye tamirmiriet netilil eng orinywa. Ak inetun kobestos biik eng nyonunetab Kristo Jeiso ko biik chekimeny tamirmirietab Jehova orinywa ko choto chekimuti. Kitang'alal kora komwa kole yetune tamirmiriet netilil ko maikuitos ng'ony amanai ng'ony amu menye oring'wong.
kole okuitosi akweket amu tun komenye oring'wong okuitosi tamirmiriet netilil. So nekokose inei tekuiyo amu ang'ololen kanetisiosiek chechang ko ngap komi tuguk che ngap komakinde kamanutiet mising eng kanetisiet. Notok ang'ololun komie ale kamwa Daudi ng'alek oeng kole yoiwo tamirmirienyu kolelit lakini matistoeno neng'ung. Mache kebe kitabut nebo Taunet kurgenyi kurgenyi 4 sikobit kenyoru chito nemi yundo ne koistoegei Jehova inendet. Ko kangoistoegei Jehova kotok kokarir mising akosom Jehova kole matistoenogei Jehova. Taunet kurgenyi 4 koitinyi ko 13 agoi 16. Kurget 4 koitinyi ko 13 agoi 16. Yu kenyoru ng'olyo nekabit eng sobetab werit netai nebo kap Adam ne notok kekure Kain nekitupcho ak Abel. Taunet kurgenyi 4 koitinyi ko 13 agoi 16. Kolenji Kain Jehova, o birenyu kosir nete neamuchi ala. Ker anyuno, keonara eng ng'ony komugul, akiung'ena togeng'ung, akaeku nemweoti akombenoti eng ng'ony, ak boro age tugul nekanyorwo. Kilechi anyun Jehova, age tugul nebore Kain keokyin muketut konyil 7. Akoy anyun Jehova kaborunet akobo Kain simabar chi age tugul nekanyor. Kang'alal chito nekalel eng taitab Jehova, ne chito nebo oeng kolel eng taitab Jehova ko Kain, werit neo nebo kap Adam che sigikyok chetai. Ko kakorum werit netupcho, ko kangotuiyo ak Jehova, korir nebo kwong'ut kole kaiona raini eng taing'ung, kaiona raini eng togetab ing'ondet. Angong'ololi kuno Kain komelen ile kikiuto komwen ing'ondet, makiuto. Kimi kabunguni kinye, kimi emet nekicham komi sigikyik, nemelen ile kakiuto kwa emet age nemami biik. Lakini kakoisto Jehova mitenyi eng chichoto. Ko kangoisto kong'alal ng'alek chebo orogenet neo ak ng'alek chekere ile kakonyor siriret chichi amu kamwa kole ker anyuno, keona raini ng'ony komugul, o kayung'ena togeng'ung, akaeku nemweoti akombenoti eng ng'ony. Kalechi Jehova kaieku neung'eno togeng'ung. Ibwoti ile eng taunet ko kicham kotuitos Jehova koboto biik chekiyai eng taunet, amu kiatkinye kotokomi Adam ak Hawa kabungut ko kicham konyone Jehova koskoleny akonyone bet akonyo karon sikobit kong'alal kibagenge. Lakini eng kasarta nekilel bichoto koistoe Jehova togenywa. Ko ngole koistoe Jehova togenywa, ko kiistoe Jehova tamirmiriet nekicham komi ngorinywa. Korir chichoto kole moeku kiy eng ng'ondet. Amoche kas kit nekamwa chito nekatakotuitos ak Jehova sigikyik. Chichi king'olole ko chito nekasich boroindo sigikyik kong'alal ak Jehova ng'emni. Ma chito nemelen ile matuiyo ak Jehova. Ayani ale kamwochi komie sigikyik kole kiu, cham amwoe kotugul ale Adam ko king'alal ak Jehova. Mawechek kikose kityo atindonik kele kimi Jehova, kilionoti. King'alal chichi ak Jehova akoker togetab Jehova. Nekangemwochi werinywa kulechi Jehova koisten eng ng'ondet anan koistoeninge mami koboten amu kayai rumisiet, kokas kong'wan. Kikang'alal atkinye Jeiso komwa kole age tugul nesose netupcho korumin. Komwa kole yakesas neutupche koye kurumindet. Neboru kole lomi sasisien mugulelwekyok nganda takeite yoto koistoenegei Jehova. Nikakose taikuye mising nyigisindo nekanyor chito nekaistoegei Jehova togenyi. Nekanyor chito nekaisto Jehova eng tainyi. Amu karir chichi kot kemwoch kelechi kakas ng'alekuk, ara anyun makeisten eng togetab ing'ondet amakiborin. Ak age tugul neborin keokyin muketut konyil 7. Nerirekyi karir chito mising amu kakoistoe Jehova togenyi. Mache kebe kitabut nebo kaitosiek. Kekas kit nekang'alal Musa akine eng kaitosiek kurgenyi ko 20
koitenyi ko 6 agoi 12. Koitosiek kurget 20, koitenyi ko 6 agoi 12. Kekas ng'alek chekabit eng sobetab Musa. Kango kakolel Musa eng taitab Jehova, kolechi Jehova makebendi koboto inye. Koitosiek kurget 20, koitenyi ko 6 agoi 12. Akiba Musa ak Aaron eng ole mi tuyet agoi kurgetab hemait nekituyechin. Aking'urukso kot kotiny togochikwak eng ng'ony, akimong'chi lilindab Jehova ichek. Akimwochi Jehova Musa kolenjin, nam siarit akium tuyet inye ak Aaron ng'etab kamet. Yeityo ong'ololchi rwandet kokere ichek sikokon beekyik, akimong'u beek eng rwandet ikochi ichek sinage beek tuyet koe ak tukwak. Akinem Musa siarit eng taitab Jehova kou ye king'at inendet. Akiyum Musa ak Aaron tuyet kotuiyo eng taitab rwandet akolenji, akas anyun nguno okwek eng kelelichu, tos kimong'u ak beek eng rwandani? Akinamchi Musa eunyi barak akokwer rwandet eng siarinyi konyil 2. Akisururgei beek chechang akiye tuyet beek ak tukwak. Akilenji Jehova Musa ak Aaron, moiti tuyoni emet nekiokochi, amu maoyana okonyito eng taitab lagokab Israel. Kakong'alal Jehova koboto kiboitinikyik chechoto ko Aaron ak Musa. Moche kora ibwat ile kang'alal Musa ak Jehova kimni kangomite ong'atet koker atkinye maat kolole eng sondit nekimokobele maat. Akitya inyo kasarta nekakikochin ng'atutik. Lakini kango kakong'alal ak Jehova akitya kolechi nage beek tuyet kobun rwandet nebing'ololchini, koit kasarta nekawo akitya kobet ng'alek chekakimwochi akomas rwandet. Komwochi Jehova kolechi moiti tuyoni emet nekiang'at. Angen ale kaunya ng'olyot eng yo, lakini kalechi Jehova kong'ete inguni kwa kondotyechi emet komami koboto. Amu matau tekiso eng taitab tuyet, matau parte eng tuyet ole tilil, komoiti bichu emet nebo kayamiset. Kango kakemwochi kounoto komait Musa ak Aaron emetab kayamiset. Amu kiyach keisto icheket kamuget nebo kandoinatet ak kamuget nebo mitetab Jehova ing orinywa, simaimuch kwo akitya koityi emet nekibo kayamiset. Moche kewektegei kebe kitabuno bo Komong'u koitenyi ko 33 sikobit kegasin ng'alalet nekang'alal Musa kora koboto Jehova ing betusiekyik kangondochin bororietab Israel. Mukata kong'alal Musa koboto Jehova ing oret neinegei. Koit Komong'u 33 koitenyi ko 15 agoi 16. Komong'u 33 koitenyi ko 15 agoi 16. Akilenjin ko makibendi tuwai komemutech kebe eng oli. Amu kinoe ne nguno kele kanyoru chamet eng taing'ung ak biikuk. Tos mamukibendi tugul akinye sikobit kitabange ane ak biikyuk eng biik tugul chemi ng'ony. Ni ko ng'alalet nekakon Musa eng tai yun kangotou banda koboto biikab Israel. Kolechi angot komewendi kobotech komatingebe. Angot komemi kobotech eng bani kibendi komatingebe. Kole amu ngot komewe kobotech komokoi kitabanech eng biik chebo ing'ondet. Nekaibor kole yomite tamirmirietap Jehova kotabonech eng ing'ondet. Itabonech ak biik chemite ing'ondet. Itabonin amu yakaitai tamirmirietap Jehova komaokerkeitu ak biik chebo ing'ondet, maokerkeitu ak bororiosiek alak. Mi tiendo nechome nekitun kotien tienindet eng kutit nebo Kiswahili komie kole nipate wapi tena mtu kama huyo ambaye Mungu anaishi ndani yake. Nechome ngakas tienoto akose kokonopto sobondonywa muin
Kamwa kole anyorchini ano chito neu noto nemite Jehova orinyi. Chito nemenye Jehova orinyi. Kono kango kakelechi Musa, kango kakole Jehova makibendi koboto. Koleji Musa matingemande eng yu. Amu ngot ko memi kobotech, angot ko mami tamirmireng'ung netilil kobotech, ko matinamanda. Betusiek chetya chekemondoi eng korikyok ko makimake tamirmiretab Jehova. Betusiek chetya chekemondoi kebendi boisionik ko makimake tamirmiretab Jehova. Biik chetya chemondoi eng sobet akitya komanda akoba tetutikwak ko mamake kole tos mi tamirmiretab Jehova koboto. Amu karit Daud eng yu kan kole ameistoeno tamirmireng'ung netilil. Nengesoman ng'alechu kenyoru cherset neo mising. Moche kechakte kebe yumboin kitabutab arorutiet nelel kebe Matayo kurgenyi ko 27 sikobit kekas ng'alek chekamwa Jeiso kango kakobakakta inendet Jehova. Rirek chekarir Jeiso mising kango mi kimurtoiyot eng kasarta nekakibakakta inendet kobargei ak meet akolat eng kekwogik chebo ing'ondet. Nengot komi kasarta nenyigis mising nekinyor weritab Jehova ko betut nekibakakta inendet inegei kola ng'ukiswekab biik. Matayo 27 koitenyi 45 akoi 46. Matayo 27 koitenyi 45 akoi 46. Kimenit anyun emonoto komugul kong'ete sait 6 akoi sait 9. Akingo olobo sait 9 kokurso Jeiso eng kutit neo kole Eli Eli lama sabachthani. Noto ko Jehova nenyu, kalya sibakakta. Chu ko ng'alek chekamwa weritab Jehova eng kimurtoiyot barak. Ng'alek chekamwa sarunindenyo kango kakometo inendet kipsengwet akebokokyi kolat eng kekwogik chebo biik. Korir eng muguleldonyi akomwa kolechi Eli Eli lama sabachthani. Baba nenyu kalya sibakakta. Ni kwagenge ing betusiek chekameto Jehova werinyi kotebi inegei. Kokakoistogei kipsengwet kekas ile kamwa siret kole kimenit emet kong'etegei sait 6 nebo bet akoi sait 9 nebo koskoleny. Saisiek 3 kokakosiman asista makolu, kakosis kipsengwet makong'ololi koboto ing'ondet. Ako ingosise kipsengwet komi chito nekibunu kipsengwet nekikokas mieindab kipsengwet ak kalyet nebo kipsengwet kokibokokyi ing'ondet. Korir eng kutit neo kole Baba kalya simeto. Ani ale ngot komi kebeberta nenyolu kotaisiach eng sirutik chetililen kotoiwekyigei yutoyu sikobit kotaisiach ile kiune betunoto. Kas wakat nekawach Kristo komie, kawach eng ng'wonindo neo, kokakebokokyi eng kekwogikab biik, kakebokokyi ng'okisto nebo ing'ondet kola inendet. Kokas nyigisindo neo akowach kole Baba kalya sibakakta. Angen ale mi biik cherirtos nguni. Manachi rani iloit eng kekto neo nebo kwong'ut. Merue kemboi, ngiwendi eng oret iorogeni, metinye kalyet eng sobeng'ung ngolewendote. Amu kikobakakten kipsengwet akoistoenigei kipsengwet. Nekotoi kole angeait eng kekto kobokokto biik kipsengwet. Yakakiait eng kekto komainyoru kalyet eng sobet nebo emoni, amainyoru kalyet eng tuguk chebo kipsengwet. Kekas atkan kit nekayaak eng sobetab Kain ile kamwa kole kaimeto ako kaistoeno tokeng'ung toekune eng emoni. Kosomokene Daud eng komasin kole Baba Jehova meistoeno tamirmireng'ung netilil. Oroni weritab Jehova kakemeto akine, kakometo kipsengwet kobokokyi mesundeito nebo ing'ondet. Kotwek eng ng'wonindo neo kole kalya sibakakta. Nokose ole toikuye mising inai ile yamami tamirmiretab Jehova koboten koui sobet. Angen ale ang'ololjini biik chechang chenyumnyum mewendi kanisa, anan manachine kora iwendi kanisa lakini bandang'ung nebo kanisa ko ndaiwege komeyoe tuguk chenyolchin taitab Jehova, komeyoe tuguk cheiboiboiti Jehova. Nekakose tacher rani kotaketesetai eng konetisioni
nekikere kamanutietab tamirmiriet ne tilil eng sobetab emetab biik chesoptos. Ne ng'olyon ng'ololi rani koni kamanutietab tamirmirietab Jehova eng sobetab chito. Amu angen kuyo koamwa kole kokebunu kotugul ale betusiek chechang kiiti tamirmiriet koboisie kityo kanisa. Ya kakibwa kanisa ketyen kemwoe kele katyen eng tamirmiriet. Ya kakibwa kanisa keamda kemwoe kele kaamda eng tamirmiriet. Lakini akot eng ole kibendote eng sobetab emet konyolu komi tamirmirietab Jehova. Bo kwong'ut amu kalechin kimwa Jeiso kole ayakwok tamirmiriet ne tilil. Nyoko kanetindeng'wong akoek toretindeng'wong. Nebor kole kingen Jeiso komie kole tamirmiriet ne tilil komaimuchi kosob ng'ony anan biikab Jehova komatinye tamirmirionoto. Amu ndakingen kole kimuchi kesob komami tamirmiriet ne tilil ko kimatamnyamune ib kiyok, lakini kiib kiyok amu kimnyamune. So nakekas kamwa Musa kole angot komewendi kobotech komatingebe. Kiingen Musa komie kamanutiet nebo mitetab Jehova eng bororiet. Ango ng'ololi Musa eng yu ng'ololchin bororiet. Ng'ololi nekata bororiet kolenji Jehova, matinamut bororioni komimi. Cha bororiosiek chebendote raini eng emet komami tamirmirietab Jehova kwenunywa. Kong'ete bororiet nenyone nekikuitosi kutinyi akoi bororiet nekimenye nekingen emenyo akoi emotinwekab ing'ondet, cha biik chebendoti komami tamirmirietab Jehova orinywa. Noto amune asikobit komi usisiet, mi orokenosiek, mi kaimutik chechang chemi sobetab biik amu mainde kamanut tamirmirietab Jehova eng orinywa. Nakasole tajerin inye raini nekaikasech anan inye nekaikasa ak inye nekaikerech ale cheng tamirmirietab Jehova. Cheng tamirmirietab Jehova. Akot ndai ming'in anan ko kaiyet icheng tamirmirietab Jehova. Amu tinye kelchin neo mising eng sobetab chito. Eng wikino nyone nyikekere biik chekiistoegei tamirmirietab Jehova. Nyikekere chito nekiistoegei tamirmirietab Jehova ak tuguk chekiyaak eng kotab chichoto, tuguk chekiyaak eng sobenyi, sikobit inai komie ile bo kamanut yo mi tamirmirietab Jehova oring'ung. Kakekas kakosom Daudi kole mengoistoenake. Nakase ale tosoun inye nemanachi kokiistegei eng oretab Jehova. Manachi ngong'ololu rani komaitinye yamdaet koboto Jehova. Maiwendi kanisa, maimoke ng'oliotab Jehova. Iwekyi gaa sikobit isich kalyet. Kokekas karir weritab Jehova kole Baba kalyasi bakata. Moche ale koberurin Jehova koyaun nemie sikobit kora kituitosi eng wikit nenyone kokakwaun nemie Jehova eng kwenetab wikini. So moche kebe taitab Jehova kesa, moche asaun eng kainet nebo Jeiso sikobit koberurin Jehova ongesa. Kongoi neo Jehova amu ng'olyondeng'ung nesobe, ng'olyon nebo iman, ng'olyon netinye kimnotet, ng'olyon netinye kaberuret, ng'olyon neityochi, ng'olyot nekonoptoi Jehova. Kakikuye mising eng betutab rani Jehova kele bo kamanut komi tamirmirieng'ung netilil kobote Jehova. Kasochi ichek tugul chekikoistoegei tamirmirieng'ung netilil chekakosik betutab rani. Ale kokikisom Daudi kole mengoistoenake tamirmiriet netilil. Kokasochi ichek Jehova ale iwekyi tamirmiriet netilil Jehova. Sochi kora ichek chenyumnyum kokikoba kot konasta eng oret akityo kokochi arogenet tamirmiriet netilil koistoegei sobonwekwak. Ale ngot ko kakoil mugulelwekwak betutab raini iwekyi ichek Jehova. Sa kobo bororienyo Jehova. Isomin Musa kondochin bororietab Israel. Kole ngot ko mewendi kobote komakibendi Jehova. Somin Jehova ale amu kikebe ko ki bororiet, ko ki emet, ko ki emotinwek komemi tainyo. Kokasomin Jehova ale wekyigei sikobit kebe kobote Jehova. Sikobit chemondoi lagok kobendi sukulisiek eng betut nekakochobok. Biik chemondoi kobendi kapkasi. Biik chebendi boisionik chebo kotugul, chebendi emotinwek chenekiten ak cheloen, komat kobendat ichegei. Bate kobendat komi tamirmiriet netilil orinywa Jehova. Kongoi amu menerechi Jehova akoi. Kemwa kora ile mekere kong Jehova eng neregek, ako ikere kong eng chomyet. Aranyu Jehova kaberur biikuk chekakoebit, chekakoboibochi ng'olyondoni. Ale ngotebe mieindong'ung sobonwekwak tugul, mokosoche kayan eng kainet netilil nebo Jeiso nekatyokindenyo. Amen. Kongoi mising en sirutik chetililen chekakenyoru betutab raini. So boroindo nekibendi keiben nguni ko boroindo nebo sadaka
nekimache kemwowo kongoi akwek tugul chekorotestai oti boisiet nebo Jehova ak kesome kot betutab raini kele sobit ketestai kora ketii kibagenge sobit kimuch keityin akot en wikit nenyone kora en tuyet neu nitet bo betutab raini. So imiten en olombo gaa konanam atachin sobit kora imuch iyokyi sadaka chekuk paybill number nebo kanisa 400-222 400-222 ko account isire 56-26-65 hash account 56-28-65 hash paybill 400-222 account 56-28-65 hash ak imuchi isir kaineng'ung yekaitar isire account number. So yekitesetai en kebebaratet bo sadaka kenyoru tiendo nemwoe kole moeku buch boisiet nekeyochini Jehova otogotin. Boisietab Jehova neyoe. Oh, maegubuch, boisietab Jehova neyoe. Maegubuch, boisietab Jehova neyoe. Nekiyoche imane boisiet, ikiljingei inye iyai kotwa boisietab Jehova neyoe. Kimitun ikilgei mechoriren, inyoru melekto en boisieng'ung. Kimitun ikilgei mechoriren, inyoru melekto en boisieng'ung. Maegubuch, boisietab Jehova neyoe. Boisietab Jehova neyoe. Kurseng'ung ak lewening'ung kokimit, ikiljingei itwoisi boisieng'ung. Kurseng'ung ak lewening'ung kokimit, ikiljingei itwoisi boisieng'ung. Maegubuch, boisietab Jehova neyoe. Nekiyoche boisiet, ikiljingei iyai inye kotwa. Nekiyoche tuguk cheitinye, nekiyoche akotesae. Maegubuch, boisietab Jehova neyoe. Maegubuch, yeiyamdoi. Maegubuch, en kitugul boisietab Jehova neyoe. Maegubuch, boisietab Jehova neyoe.
Kongoi mising en boroindo nekokeib tugul kibagenge kewot Jehova en tuguk chekitinye sobit koberurok Jehova ak kobarait kiwotosiekwak en boisionikchok en abokora so kibendi kekeren saet sikwai Jehova nemie akot en wikit komugul. Kongoi ngokwek yekayai boisietab Jehova en oret nebo konunoik nekimokwo kaberuretab Jehova ak mieindo nebo Jehova. Ak neo mising kesoe kele sikobit ketestai keboisiechi Jehova kibagenge nomoche kebe taitab Jehova en saet. Kongoi neo Jehova amu biikuk chekakokonyin ng'olyondeng'ung. Kongoi ngechek chekakoberur ng'olyondoni Jehova ako kakosich cherset neo en mugulelwekwak. Kongoi kora eng ichek chekakoyok Jehova unotoikwak Jehova sikobit kotii boisieng'ung. Angen Jehova ale tinye magutik chebo sobonwekwak, tinye magutik chebo korikwak, tinye magutik chebo boisionikwak Jehova. Kokosom Baba ale ityai berurto nebunu kipsengwet Jehova sikobit koityi ichek tugul eng korikwak ak ole boisie Jehova. Kasaim Baba netoror amu ii Jehova neinomu tuguk tugul chemite ing ng'ondet ale mengobirartaet age tugul eng sobonwekwak Jehova ako ingoboiboekitu amu kakoboisieun Jehova. Kasochi ichek tugul akaberur ichek eng kainet netilil nebo Jeiso nekotiokindenyo. Amen. So agoi yan kokakituch tuyet nebo betutab raini nekimoche kemwa kongoi so kibendi kepchee mieindab Kiptayat kibagenge. Kongoi mising. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore.